CJ Asian Cosmetic Center, in collaboration with Bethany Hospital Shillong, brings you a one-day CJ Cosmetic Surgery Camp on May 29th from 8 a.m. to 4 p.m. Procedures include eyelid surgery, rhinoplasty, dimple creation, lip reduction, and more by expert hands. Call 9863-159-229 today. Haga arpunyo tarik ujemang arajar arpusan ki doktor jongka CMC Velor. Haga por men step kelas sedang banle ek operation yu ba adal ber nongrom bar kene operation kala long ke basaiso. Haga bar kele ben sei umau ubadan ho pankreas. Leo jeng tibru bu MLA kenot Shillong constituency udan haga met ke bakia. Ndai udang dan pat apo ke jeng kemi jeng doktor ki ba ajeng sumari u. Lapen ket yu ba adal ber nongrom sha CMC Velor daga air ambulance haga step jong ka arpusau tarik ujemang. Pada bagi doktor kilale ek test beper badadien bagi lakmi ibnia abha kilale ek operation ha ka arpun nyau terik uba adal bat nongrom uladon ha pedeng jing Syak Sumar ha Dr. H. Gordon Roberts Hospital Shillong bat ulas Syak Sumar ha kanik hospital Matarajan Shibanai ndai heden ke jing selok bha bat ki doktor le pen bet ban Pak Sumar no yu Shavelor kumtala penkit no yu da ka ambulance na kakat ling sun ke badan umroy benang niapat kilakit no yu ke air ambulance benela mardor sha CMC Velor ban yo ya ke jing Sumar ke bajanai kamtam habula ot so bha agi benta jong ka kepo सर या साइड मॉनिटर पर Yeah.